mayam ubiredana video se hujiki video do job market ni job asi phai phatti haina discussion tawjabana sadi adubu job sina aigi punsida aroiba solution ni khwaidigi base ni job je phangawdra kai punsi je loide na khanariba mi mayam ma khanba lerongani madu phattaba wakaloni mindset ama change tabu matam more thailigi matam da natre hujiki matam ama anauba matam gi juk ki thabak lai habisi khangbiyu aduga impact tv gi ras nong thomo ma masak mangna haikiba wani by profession I am a journalist for my living I am a dukandar masi khangna makhagi topic asi mayanga punna discussion tawjaji munna tasanbiyu loksanbiyu Hi my dear friends, welcome back to my channel. I gaming Basanta Moirang Them. Aduga mayam da ngasi aina pujaraliba topic asi ngasidagi oina haugadariba topic buying and selling happiness. Happiness asi kadai dagi laigudagi. Kana na happiness nungai basi yon bagi. Hai basi gi matang da ngasidagi oina first time episode 1 ni lawminar si yengminar si mayam ga discussion tawbagi khudong chabadu lawjage apam da mot pibiyu comment tabiyu aina thengajaruba tamjaruba haijaruba khara adu mayamgi mafamda kanagadra haina share tawjabani yes lawminar si ngasi mak haujimak thoiba ngasi IRB gi return test ki emicat ki damakta asokke mating mi yangri mi me kiri inare khwaraman kaithel jagi hen mi hen chingre asokke matik thabak phangda yamna laikhre manipur se thabak phangda base masi kari dagi oregli bano kamaina tawregli bano haibado Hambada thamjage point number 1 yes point number 1 our education system akhoi gi education system akhoina pick linga andagi tamaiba lari khutam asi best employee oina ba thabak tawba mi government gi makhada private gi makhada kana gumbang gi makhada se taseng na har gadi wai phajade adu wai panjara roi mi gi makhada thabak tawba ban mi gi makhada yes aduna Thabak se phangagadi yam nungairani yam yaifarani aikhoi punsi marel amada leirani haibi asadani mayamna tawnarise adubu akhoi gi ima ipa ahalaman thabak phangdabasu mayam lei moisu laik tamaktabanati first class phawdana afawba mi oiba laik yam haijarakpa yam lei mesa ka se mai pedak kapaga oja ka se miyam leiba ado koi chen chele ayuk na ama dong chele tuition amung tawni school am koi chen chenariba si nungaiba kaudabra haibadu mayamna khandopiyu nongamdi mi tabak thabak sule pothani khangdaba macha masu kauna ngangnaba family kaim khangdaba wari watai tanaba ngaki matam bau sangdaba si nungaiba kaubajala yes aduna khanbi biari nungaiba si aduna kaiguma thaba ama tawdikanda mipum khudimang hoji khangbi ba yaba aigi friends singna khangbi ai chahi 12 sure aigi kha taba singda aigi nangna na laiba yamba singda thabak phangdaba singda marup singda aina haining base nungai ba base taseng na kari change nungai bai posak se koi loi pam tasina nungai base kari no doctor amana phongdorak paga IS amana phongdorak paga engineer amana phongdorak paga lomi amana phongdorak paga pithribi da paisa pai ba mi apaw mi entrepreneur amana phongdorak paga definition wan thok khena ba yai adu mayam du karam bana khwai digi hena best oi bage karam bana khwai digi phabage haibadu khangduk piraga isa na karam ba simpham pairagadi karam na honaragadi aigi tungi punsida lakadaba chahi mari mamanga matara gi matungda kungi matungda sidri phawba kamaina nungaina lenba yagani haibadu khanabiyu nainabiyu isa na sima ahambada thamjage tuna haining basi akhoi gi education system asi best employee oinabagi lari khutamni haibadi masagi ozang akhoi khangna chana myam lari haiba myam lekre moi thabak ta hodre min upai leitre last time afang ba suna dana hingnaba punsi loi driba makoina warabani na makoi gi macha masu jam wari moina thabak phanghaudre aduna macha masu da esno yu thabak phangnaba kan honoi moina bo phangnam da warab honaraba boda macha da lai lai su taman bado phajana mapung phana chatam hanbang amje adu hujiki matam di lai su phajana tam hanbang amjaba cha ba thakpa dagi wala kan karai dagi lai ring no kamaina thabak phanggadoino sini khana ba yabase aduga second point number 2 da thamjage aduga akhoi gi ima ipa ahallaman jingna thai na hainara me aigi mamangi education minister speech review na mamangi da video me yaujabane adu da so dum aina kaigumba khara naina jagrabani job aduna ima ipa na akhoi gi ima ipa jina akhoi da
मोइना तौ हाइबा थबक लाइक तमो अदु फाव अदा फाव अदुम तौरगा लाकपा क्लास 10 लोरे 12 लोरे कॉलेज इमा इपान हाइबसिगी आई अपामबसे करिनो अइना पामिबा तसेंगना करिनो तौबा ngamjadab अखोइदा मी मयामना कई हाइनागिनी इमानबा कइना कैरो लेकाने कई हाइनागिनी मयामना करी खनिने अइना तौजगी खनबा फरेना खनबा थबकतो तौबा ngamdaba हाइबा तारे इमा इपा मयामजिना सुमाइना वखल मयामजिना मसी करी हाइबा तारे मणिपुर से क्रेप सोसाइटी नि अमन अमबु चिंधनबो होनबो सोसाइटी नेना सुमाइना असिदा अखोइ कमाइना चखत कदोइनो अन इमा इपाना हाइरगा सुम तौरगा लाखिबदुना ngasiदी आइगी मरुप सिंगदा आइगी फ्रेंड सिंगदा आइगी वारी वताई तबो मतमदा इमा इपाना सुमाइना तहलगा लाखिबनि आइ हुजि कै तौदुइनो खंद्रि अदि अंगांग पिक्टो बे गाने तमैबो लारी कॉलेज लोर बबोदा करिनो माना तमैबो लाइसि मंगोंदा भेलु अमते याउद्रबा मसाना कैगुममदा पांथोकपा ngamद्रबा थबक फंद्रे कैम पांथोकपा ngamद्रे करिनो करी लारिक तमैनो करी भेलु याउरगे बसिदा तमैजे सिने आइना मयामदा हंजनिबो वांगजे अदुगा मथंगी पॉइंट दा इना मयामदा थमजनिंग बजे जॉब हाइबसे only a source of income की source अमा खक्तने बा जॉब हाइबसे से खुदम मोना बीडीएफ अमा से कमांडो अमा पुलिस अमा मोय क्याम फंगुनी कुन सुमाय मंगाय बीडीएफ ती याम नेमग्रेबा अना जॉब हाइबा पोसिदी only a source of income पैसा की income की source अमनेबा जॉब से फंगगा आई नुगारनी याय फरनी हाइबदो ओइद्रबनी अदुम खंगना चानाबा मयाम की पैसा पाइबा अदुम लेनरमनी थबै ngang तो पैसा कोनदे अदुम हाइबनी कराइदा चलिनो कमाइन तैनो हाइबदी खंगदे थबक ते चाउरी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसा अदुम मयाम सोम दे अदुम पैसा मयाम लौगिनी हेन इनकम टैक्स पैसा मयाम थिरकनेबा अदुने अदुना इन मयाम दा थमजनिंग बजे हौजिक अखोइगे माइंड सेट से अखोइगे वखलोन से चेंज तब अमा मथौ तारेबा जॉब खक्तना जॉब फंगगा आई ngasai ngangjariba mayam se job aje fatte haibadi nate job sina ai lore punsigi nungairani haibado adu nateba se khudam moina dum haisi mayam na khangbi badum lerangani wajada nonga amadagi pung 3 dagi tuition tawni nungdang da jo muk tawni school mu puruni ko jeng jeng adu waja paisa di mayam phangma angang tuition base mi IT chama tawdana lupa 5,000 angang paisa ti mayam phangba adu mangon da di nongam di मतम लेजल अदो हयंग नारा कांदा पैसा मैम द डॉक्टर चट किताब नि लोई थादा किताब ने पैसा जे माना तालरी पैसा दो ngasai फनाम नम थिगै तालरी पैसा दो डॉक्टर की मखुत डॉक्टर की अमु इनकम मोय ग्रेने पैसा जे अदुना कराय नोम दै खोजे खोइना खंगदब खरा कराय नोम द खोइना लाइक तमक पसिते वालक विद्या लौसिंग खरा वातना लैरी हाइबा तारे मसी थिजन बियु मयाम मेंशन बियु लारी क्या पाबियु नैनबियु मयाम अदुने इन मयाम दा हाइजनिंग बसे अना हुजिकी मतम अखोइगी मतम तौबा याबसे मियोय खरन हौखरे entrepreneur हौखरे मसागी ओइबा own business अमा मसागी ओइबा सेंथोक लंबी म लोइना सेमनगरे मसी हायोबा मिसिंगना तुंगी पुंसिदा याम नुंगाइगनी हाइबदु आई थमजगे अरोइबदा मयाम दैना थमजनिंग बसे अखोइगी हिंगबगी पुंसी मरेल असि द कॉस्ट ऑफ लिविंग हाइबा तारे यामना सुकी मतिक तांगरे पैसा चंगरे मतम अमदे इसिंग असे लैने खंगनरम नते होजिति इमदोम खुदिगी बोतल अचौब जार लीटर कोन गिता दुम आयाम लोइ लैनरे मिनरल वाटर थे ओइ थकनरेबा सुकी मतिक तांगरे अदुग इवन नुंसित पावबदा मयाम नुंसित से होजि लैरे थाजबिबा नुंसित अनाबगी ऑक्सीजन दो नतबा हाइदा अनाबगी ना खरा सेब ओइनबा ऑक्सीजन कापदो ऑक्सीजन उपदो नतबा नुंसित से लैरबनी को मयाम थाजबिद्रगदि अइंगोंदा लाकपियो नुंसित से कमाइ लै हागे हाइबदो आई उच्चगे मयाम दा अदुगा मयाम ना खनबा याबसे पृथ्वी दा ख्वाइदगी पैसा पाइबा मी से ख्वाइदगी नुंगाय याइफाबा मी से कनानो ओइगे हाइबदो सिमतंग खंगदोकपियो अदुगा सोंगी पुंसिदो चही तुंग सोंगी पुंसिदा चही 10 गी मतुंग 5 गी मतुंग करी ओइबा याबगे हाइबदो खनबिरगा होनबियु ना ओइरिकानसिदा मतम लैरिकानसिदा अफब लंबिदा राइट प्लेस दा राइट वे ऑफ थिंकिंग अमा चंगी मसी हारगा ngasi gi topic asi loisanjage mathang gi next episode amung ngaibiyu thank you all